Ini unti kang pagsindujan pembagus ni Mas Adang. Akhirnya pinilaan kesalahan arong alira cap ini nangi heli bebe hiki ang ibak kebak rayak air tak itu boleh kapilong kali. Lamang suami tak pilong. Ben nona bangke arna marni hirjo make hang je phansi pachiniklo. Sampai lila naik tum sampai fili di tumalang siya sa Dr. Tulirab Ramhan ake hai peceklo kadunga me Dr. Himanto Biswasarma kan hang ben di malang ben citan cibung na kupasi di tuwa pana mai nang bipilo nasi di tumalang no menurut saya Pencenglah koncung dan surjorong parakai tum ke khai kang tim kali biar tum ke emetang pindeng sumpot pencenglah elami ki pencenglah ejutang jubat pencenglah ini merokom do je kali biar tum ke pupur timi dolo kupen ke je cekol ni dolo kupen ke kali biar to kele tum ke kroi mek anim ba anim la kele to kakli ka phejot Kethek lo fansile tom ke kachiki kethek lo fansile tom hai ke cha jele tom ke lang roi lang jen pencing lo ha tom asil tom ke hai ke cha pini kurusar ka hai tom na tom da penara tom ke alis ke do tom benang le dola pini ke bang suri trok sira bang pharoi ne kurusar tom sida pini alar tom fansi check hodai pon pol tom chi pini sar ka hai la pensi ini tom kalau melihat tuman tamye natum kadoga kurusar alis ke doan ke ampon tamye kalau aja pat pini natum ban lam chapter piloton malitum don malitum kurusar ke itu ilum ning sipet pering sing sipet ini tom jeteram na
Yake bang jian nian tame na tu ahir jume to nang ji na tu nang cerap ceto to nang ji na tu ahir jume to lo pulang te an suse kar biang lo ka jing thor pen isi pen sayang de klem pon japhat itu bori pon rong po hotman ya rai sokol jibla ya Minister Triple A jibla ko ya laha নির্বুণ অবশ্যই অবদান করা সার্থক আমার বহুত জনপ্রিয় চিফ মিনিস্টার তেখেতে যে সিএম ট্রিপল এ হেতু 2.0 আজিকাল ইন্টারনেলি কুপ আর প্রথম আলালিফান আসাম চিফ মিনিস্টার পেমান নাম কুপন হাত মানতা CM Dr. Tulirang Rangpuru অগ্রগামী বিকল্প ৰেডিঅ' মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতা বিকাশেৰে সংস্থাপনৰ সন্ধান দিয়া আৰু উত্তৰ পুৰুষৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ দক্ষ সৈনিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আৰম্ভ কৰা হৈছে